Neng mohon izin agar berkenan untuk mewalikan dan menikahkan kepada laki-laki pilihan Neng yang bernama Ahmad Jailani bin Haji Waji dengan mas kawin berupa emas murni 24 karat sebesar 100 gram dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Ahmad Jailani bin Haji Waji, saya nikahkan dan saya kawinkan adik kandung saya yang bernama Enti Widiawati bin Haji Asim kepada engkau dengan mas kawin berupa emas murni 24 karat seberat 100 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Enti Widiawati binti Haji Asim dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu laka wa baraka'ika wa jama'a bainakuma fi khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya rabbana lakal hamd. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.